Lo baba lapha ehlana la yeke igama mbana UAustin Ndiweni. yebo Ndiweni awuzwa kuhle Hayi kangizwa kuhle sibili ngiphathekile. uzwani Ngikhathazwa i-prostate cancer eyenzithwalisa nzima nxa siyachitha. Ngende nxa ngiqeda ukuchitha khona phana kumele kutshotshozele ukuthi kumele ukuthi nganyafithizela mbe lokho ngirabha kuze kukwana ingcenye ama 10 minutes khona ngizakwanisa ukusukuma ngihambe. esibhedlela bathini Esibhedlela ngiyahamba ukufika kusibhedlela bathatha ibhuku babhale kuphela after writing those books sebebhala amaphilisi betha kula treatment anzake ngiphi treatment esibhedlela ikubhala ebhukwini then kubhalwa amaphilisi sengisomele ngiyedinga ekhemist. abantwini awuzamile ebantwini No, I've tried kangako ebantwini labo banginika khona okho abanika khona but seems hayi akuyi phansi. nanka ama-elections abuya lapha Ndiweni ukhangeleleni wena uzavota njani Ya siyakubona baba ukuvota lokho sikukhangele sibile kucineni besingacabangela ukuthi singagcina sivota ngomumo osenza ngendlela esibona izinto zisenzakala ngayo. Akusithokozisi njalo phakathi kwakho akukhanyi kulento engani ifuna ukuba fair. Into esiyidingayo kuma election yikubana kakube fair ku each and everybody. Lanxa kusenziwa izinto zenziwa ngama parties. Ama parties esenza njalo ulabantu bakhe bona labazabuya fika abanika impuphu abanike lokho abanika khona yiba abaziyo but nxa sebefuna ukuthi kuye kuma elections sebefuna abantu bona laba bangabancedi ngalutho nyaka yonke uyazwa kuthiwa kulomhlangano wabo babuye bangena umhlangano uhambe ingcenye kwesinye isikhathi emhlanganweni wakhona mzwana kulokudla kawubizwa sebenikana bo ya nxa sekungasela lutho sokuzokhulunywa nguphela ngomlomo ukuthi akwenziwe kuthiwe usutshelwa hayi kuyani kulomhlangano. so ukhangeleleni wena ukhaloti vele uzatshintsha usalivoteli leli bandla elibusayo Ya ngingapheleli sibile ukubona izikwenza kwakhona ngoba still la khathesi ama elections kumele abe free. Every party kumele ukuthi iphiwe ithuba lokubana icampaign ngendlela efaneleyo. Kungabi one party campaign. ubona le yanqoba kuyilipi la Hayi kunqobeni ke khathesi kangeke imbe kwazi ngoba abantu sididene sonke amakhanda. Sididene amakhanda ngendlela ezenzakalayo ukhangele lezimali ukuthi zenzakala njani akula muntu okhangele ebantwini ukuthi kathi vele abantu bona bephakathi kwendawo baphila njani ukuthi kube lo yedwa nje ovusa ikhanda ukuthi kathi kasike siphosele okunye ebantwini kuba nzima. Okay akuthi inamba yakho nxa ulomuntu olayele futhi yazama ufonela uyikhulume kuhle bayikhuthe ngu-077 96 76 241 phinde futhi 077 96 76 241 ubaba ohlutshwa i-prostate cancer ngalingamnceda asimsizeni ubaba siyabonga.